Sarangsalo titi edisini lua jimung bai Tripura University o Koktoma thumnai rokno Salbwruini Workshop ni panda khaikha. O panda phai manjak phaika TTA edisini CEM Punno Chandra Jomatia phai manjak phaika 48 korom sorani MLA Poldangsu o pandago dalbedal Koktoma thumnai bedekni adong aro adong jugrok phai manjak phaike. Tripura University wo ADC by kaisa sponsor khaijak organized khaikha Department of Journalism and Mass Communication Tripura University Media Activism and Indigeneity Workshop Cum seminar for the scheduled tribe media practitioners of Tripura. Omongka ang je sajakmani ADC by agi 2-3 bosor ba bisisa bisinai ni sekangno chini bukung bara tai kok borok tai indigenous language ti je media YouTube blogger borok khai tongai rok ni je media education ti yei kaisa question phaika tamlai hini ma ba borok ni kaham hamia amo unni kok but chini culture chini language no develop khaina ning kai tabu YouTube primangsi bela ing tongku tamni himala omongka visual culture angka amno tuyei chingnugo kaisa tabu channel phon ran khaikha ba blog phon ran khaikha amo kaisa activism bungi thango tai indigenous activities chini cultural upliftment ambu khaitong angka amno tuing thanga angka onek somoy tam ong chini cherai khonai ro baksaba education tongo baksaba education krei baksaba law and ethics wo baksaba sia angka amno cheng society wo sometimes media ni thutui bu oroi poroi ungo media ni tui kaham bungo hamia butongo there are both side and good side haibana jeng tabung khangkai sisalaika je tabuni je jugo internet society tai internet super highway ni somoyo je media is the most powerful weapon for raising chini issues chini voice tai cultural upliftment tai identity creation khani bagai angka amno niyom kanun tini bisingono jeng media activism tai indigeneity 2003 ni khaileka next year ong thinai tabu omni tabu rang pisa biang ni phaika mang hangkai omno 100% je nangmani je norong ni je nangmani omno Tripura ni tribal areas autonomous district council borok omno je nangmani sponsor khainai ba khai butong borok khai 4 days workshop norok workshop ni certificate manai abur thinango tam samgo phunang manai workshop ni certificate am kaisa proof je norok omai sren ka hinai haini bagi registration khaiko khana jrati pano chini boro rongno ba takon joratongko form fill up direct fainai o jagao sara noitani bisingo Tripura University ni guest house phai je phai musui tongai rok phai registration khai norok boro participate khaini bagi nono koi jago certificate ni tamu dam aproshno ya certificate nga kaisa proof je norok attend khaimani fiaba o workshop tonginai norok tamu srengnai omosi belai nangpung mani kok